Wachinda hata musese mwendo kalibu ndini wa kilungu cha Uiiti muthenyani wa umuthi ni muthenya wa kulilikana Uwau wa Mbio naende isu niyo topic kana isu yo tukwithi watu inene muthenyani wa umuthi yo ndwaya iliteika hata mwana wa serikali muvea wa Uiiti na kuweta mwene nthi na kuta mundu utona ika hata ni kana kuikithia kana ni wesianiana Uwau wa Mbio twina kenda kitali ulani mutaalamu wa mauma Mbio naende kana usefuso ini mukethie na ndimu dhocha ndini wa kilungu kitu cha Uiiti. Karibu sana daktari. Asante sana. Kwa masito nita Christine Duku Andrew kuma hospitali wa Makueni County Referral Hospital lani level 5 katika Makueni County. Nithukuma mubiani wa Uiiti wa kuthambia mbio ni nurse alama thambasya mbio mawu ala mena mathina ma mbio sio site uthukuma neso ndu bailite. Na daktari we muthenya wa kulilikana kana kwi matuko 14 mamoyu anthi onthe ni kwithiwa yililikana muthenya wa Uwau wa Mbio yo theme ya mwaka oniva. Theme ya mwaka ni kidney health for all. Twenda mbio cia kila mundu sikale sinima. Uima wa mbio niwe uima wa maana. Kwa kidney health for all niwo kila nthi andu mekwitha mayenda kusomethia mwene nthi nekenda hailewe undu wa kuya mbio ciake sinima sitena mathina na vanini nekenda wise kwitha nito no thukuma wia wacio nesa thini wa mwi nekenda mundu ekale ena uima wa mwi. Niki vethia wana vata munene vyu mundu kusuvia mbio yake. Vethia wana vata munene nundu mbio ithukuma wia munene muno mwini. Mbio niyo thambasya nthakame na ni wisi nesa pio mazi nthakame niyo mundu. Na nthakame yaku yina kiko mwi waku nduthukuma nesa undu vailite na ndwisa kwithia na wima wa mwi. So mbio ni ya maana muno na niyo kitumi tukwenda kila mwene nthi amanya kana mbio ni ya maana muno mwini undu niyo thambasya nthakame letumika mwini nekenda mundu ekale na wima wa mwi. Na tawithi tuinda kitali wa mbio kwa evinda yonthe yo ntheni mukwata data ya Uwau wa Mbio ni chau kitongoetie kwa kwete Uwau wa Mbio nthi yonthe na muno Kenya. Kindu kila kitongoetie muno kwa kwete Uwau wa Mbio Kenya no Uwau wa sukali na Uwau wa pressure. Asu ni momo Uwau ala maetai Uwau wa Mbio na ni motu uthingilila mwene nthi kana ni usio akekala aithimwa evinda kwa evinda we Uwau no temo Uwau. Na undu thukuma nthini wa sibitali munene wa kana nthini wa kaunti ya Makueni mubeani wa Uiiti. Yo kaunti ya Makueni data ya mbio ili ata. Uwau wa Mbio kuya mundu wa Makueni County ni wisite kwingiva muno. Ti undu wailie miaka su yetina tujuka kuvingwa unit. Au maenda maingivite ibinda kwa ibinda. No jutwe na uwe ingi pio kaunti ni ito ya Makueni. Na ninge yo netukwete kwako muno serikali yitu ni make sure twina sindu ile itumika nthini wa kuthambia mbio eka make sure machine situ ni nsisi nesa na isi uthukuma nesa ndu bailite na kusuvia abuma ituma mbio awesu na ingi na namba niende na kwingiva kile ibinda kwa ibinda. Na daktari mwililikana muthenya wa mbio kwi muthenyani wa wakana kana matuko 14 ma mweyo ni chau wona kitona kwikwa kana mwikite kuviki yo yuyu ta maoisa ma Uiiti ukona ni step mwikite meja ya kuteria Uwau wa Mbio. Step ila twikite meja muno ti kumetela baye nthini mu awaine kenda gukomwike machine nini umuthambie chicho tuliana nacho nundu ila wetela mu weso wapyu abike stage ila ya mwiso ya kuthambia ndukwitha we mutethia ni kwitha muusu wambia kumuthambia witha wambia kumutilanya na maundu maingi onake mwene kwithu kumata mundu. So nitulikanga ila nitwenda ku community ni tusomethetie mwene nthi undu matona muno kusia mbio ila tumita health promotion campaign na niwe kitumi ukona World Kidney Day isetia waninthi nima nikendokeza kwitha ni mwabikia alama tatona kumabiku alama tatona kumabikia usibitali taitu kaunti itu ya Makueni ni twenda twimetela twimikia muno sibitali twenda olika kundu na kundu yutayuma ko ni tuthi kuya mundu wa Kibwezi nekenda wise kwitha ni twamabikia alama tatona kuvika sibitali ni lanini ni twamasomethia undu matona osia na ni twamatavia undu matona kwitha matona kuvikia ndakitali nekenda wise kwitha ni maelewa yo Uwau nene wa nimau na matona kuosia hata.
na kwa mwene ndi ulo tusiaisi ni cha utono umwelesya yulu wa mikalilekana kila utona kwikanikana asianie mwi wake na kuwawa wa Mbio. Mwene ndi nusio akamana kana wa Mbio no usiye na usiye na we mwene kwamba kose tambia ya kwamba kumana kana wima waku wa mwene we wa maana na Mbio yaku yinima nundu Mbio ne control ntakame mwene yinima ni kindu cha maana muno. Kwa kindu cha mbe ni kuona ndakitali we muwau note muwau kuthima sukali kuthima pressure na kuthima wima waku wa mwene. Keli ni kusisia lifestyle yaku wikalanga hata wene wika mazoezi ila tukwacha mazoezi tuikwa sio the gym ona mazoezi ntukwacha ona vamwe na kutembea ona vamwe na kukilo ikanda o kuthi swimming na kana kwitha we active mwe waku kesa kwitha mwe waku nwekala we active throughout asu ni mazoezi kingi si sindu sia kwila woya mbale yale ula wita wa well balanced diet sisia uye leu musio leu utona kutethia mwe waku umana na sindu hii sia kuma hotelini si wito muilote kweleana muno sindu itu sita fast food nundu wa mauta maingi sisia sukali wise kwitha ni wa control sukali uinywa chini kwaku sisia muno wanthi usu ni tupatite muo nundu muno mwingi mwini te musio wona waya muno mwingi mwini muno wenda ukusia kiwu ku Mbio sia kusiwa kiwu silio thukuma we wasio neso ndu bailite na no itonde kuwa na ila exercise ni muno ni tu tingilila mwene ndi mundu ethe active ndino wa mwe wake wise kwitha ni wa maintain kwitha we active tumane na ndawa isa kuthi uthowa kukuma hospitali ni utemo wau muno painkiller ni ndawa nthuku muno itono kwetethia na wa Mbio utesi na no yuko kwa mituki kana kuboya ndawa wawa enda hospitali painkiller ila tutavasya mwene ndi ni safe kwa kunywa no Panadol lakini painkiller ta diclofenac aspirin na ithingi cia kumtani tuya mwene ndi umane nacio muno. Na tuisonga nambe ndakitali yoni withi ya be diet ila mu propose ya andu maye na utabie mwene ndi ulo tusiaisi we muthenya wa kulilikana wa Mbio muthenyani wa wakana ukite ni combination ya maliuta meba ala ni mailu kwa kusia kana kueya Mbio ya mwene ndi okela kitu no sia kana kueya Mbio ya kumwene ndi utemu nongo siokelela ingi ni well balanced diet ila twasia ya matunda ya greens yaka protein na starch lakini ndukae starch mbingi in fact katika sahani yako starch ile niyo yindi muno lakini wena thina wa Mbio ni withana program yaku ya liwe wakuya ni wenda uko na daktari wa maliku mandaktari la masome maliu ma Mbio ukathi ukaandiki wa timetable yaku ukesa kwitha nukuonwa kulingana na ithimi mu wa Mbio athima wa ithimo kila mwai kwa kila mwai daktari wa maliu no ukakasisia ithimo isu sumie siliata na ithimo isu ni sio mugaidi ya undu kwika mu counseling kulingana na leu ulo kaisa kwa leu wa Mbio muno ni individual kulingana na ithimo cia kusumite siliata lakini we muima utemu wa Mbio concentrate na well balanced diet no yumana na maleu ama ku matekwelea na wenywa kiwu kwa wingi undu bailite tuya mundu ethe na program yake na timetable yake yonywa kiwu. Na wa Mbio weta effective kwa age ya mundu maybe no tutabie kwa kana kanini kawa wa Mbio na age ya muika na kwa andu aku yo kila portion ya mwene ndi kana kila age portion ya mundu either na effective kana kanini wona ka wa Mbio nundu tungi no tusia wona thina wa Mbio nundu tosia wewe na Mbio emwe ukasa kwitha Mbio emwe ne yakuthukuma na nduisi na wona Mbio emwe yithukuma pamanisha kana ithukumite we wa Mbio ile nundu we mundu ombitwe thana Mbio ile lakini vama cia kwa bati thuku kesa kwitha mundu ucio na Mbio emwe so Mbio enu emwe ile kuthukuma ithukuma we wa Mbio cianata ile na nuka ikabika bandu ikalemewa kesa kwitha ndio thukuma ndu bailite na with time Mbio icio yewa wona Mbio cia wa mundu emu nini in fact ni indafia na kwa mundu nundu akethia na mathina tofauti na kana kaimana kwi control ndini wa diet yako kana kaimana kwi control ndini wa lifestyle yako ya kwika exercise na wona mundu awaite Mbio uiti wawe ni kuthambwa na kuthambwa we wa uthamba wa akeli kwa wiki kwa whether ni mundu wa school nukuona kana program yake ya school ni ambi ya kuoleka mwana usindesa kwitha every effective ndino wa masomo make
nundu woka sibitali Monday wasioka ingi wa kana, woka wa keli ni wasioka wa katano, woka wa katatu ni wasioka wa thanthatu. Iso somendi yinda vya na education ya mundu kwana, yinda vya ona social life yake undu wa kurelate na andu. Nundu wina thina wa mbio ni witha upatito maliu maingi ona sindu cia kunywa kiwu masoda. Kwa ila wathi na social life uza kwitha peer group uri onondu andu me socialize nukuwa we isolated ni kwitha besi ndu mingi upatitwe. Na wona twavika katika reproductive age wina thina wa mbio ni tusiasio kesa kwitha you better stay without a kid. No afadhali wikalote na kana nundu kwisa kwebu miekenda na wina thina ungi wa mbio wala ni chronic condition ni tuona ye life threatening kwando ame katika reproductive age. So ni tumeka counseling nesa uketha no with an option, lakini utisa kwitha tu mathingililia muno katika kwika kana nundu imbio ni witha sinda vite na system bingi cia mwe. Twathi upandeni wa ume mbio ni cia affect ya muno reproductive system. Ukesa kwitha mundu munini to hama 20s to 40s te active ta utwanite ona no kwananga musi waku, lakini nitumaona cia ma physician ma nephrologist makathi makekwa counseling na wetha benda o matono nengwa makanengwa uketha ni methia no la wima wo wamwe, lakini mbio ni sinda fia muno ukesa kwitha mundu usu te active katika musi wake. No kwa age ya ibaya ya andu alako age su yebu be andu asu aku muno muno nundu te active mama itha me very active nundu ona mundu akwa muno ndetha active kwa ku develop mathina ngita wo wango ni witha ni makwitha yima ai chance kwa kwato wango na kwitha te active muno ugu nuko tha kumalemea nundu tawisi mundu usu no muku na systems yake cia mwini ciambie ku degenerate kwa usi utukumaneso ndu bailite mikibayo ya thakame ni ambie ushiringi nundu wa miaka tu nimekotha kwitha na short lifespan. Na daktari wetu itekana mundu esila sibisale aithimwa pressure na sukari ni kana manekana no tono kwa tono wo ambio no withie mundu kana wo wela mena wo wa sukari na pressure ni methia wana wo ambio automatic kana kwitha kwiliata ti lazima waite pressure kana waite sukari wa mbio lakini metha me katika high risk. Asu ni mwalwa andu ala witha mathengeyo wa mbio uka control pressure yaku no control sukari waku nesa ndu wa mbio niwe kitumu kwa to yase atia program yaku na daktari waku ndo kutabiti whether weto uke clinic after every 1 month uka whether weto unywe ndawa cia atia ndawa kulingana na mitalatala ya daktari ti lazima kawa lakini metha me katika high risk. Na tusioka kuile mbetani itu ya ukamba nitawona tachotho ya muno wo ambio kukwicho ukamba ni muno twase ku ni kubyo ese ni kubyo na andu ingi mayise maana makiwu na kiwu ni kindu cha maana muno mwene. So andu ingi ni mathukuma wina bina wa matractor kwa miondani kano kwitha na long distance la driving muno andu mama loli naweza kwitha mundu ndeza kwithia na time yake yonywa kiwu ta mundu ku ukamba ni muno nundu wa climate change nundu wa uvyuvu mwingi kulionywa kibune sondu bailite na inde oila lifestyle twa minenea kweza kwitha andu ni malikite kunywa sindu isite kwelea ukiskara su ningi tuliana nasio na inde oingi no ala wewe katika family ni pena history ya mundu wa waite mbio ni musia wengi ndino wa family yenu nundu no mu inherit so po osindu mbingi sawa na ni daktari mwembekiria tombo thindini othi umomo kuvitu icio kethia twithwa tuendea kunenea kulilikana muthenya wa Uwau wa mbio nthi yonthe kula kwithwa matuku 14 kila mwai wa gatatu ula ni muthenyani wa wakana wa chumani kikwau kala mitambo ni twende kumanithia cio silikali vamwe na mivea kivathukanio ya Uiiti yumbaniti tawo na itawa ta musesia utona kwika ukaikithia kanewe cianiana Uwau na kethiwa wina ugo ni machambe meva wailete kwithwa uyosa ni kana kwikithia kana nawo ni wasianiana kwithiwa wi muico munene kwa thayu waku kala mitamboni.
wa kilungu cha Uiiti musese mwendwa tulilikana muthenya wa Uwau wa Mbio nthi yonthe ula ukwethi wa uililikano muthenyani wa wakana wa chuma ki lakini kilungu kikukia muthenyani wa umuthi ula ni wa kwambililia na indi mitikile tusonge nambe ndakitali utotavye silikali isi akaunti muno va akaunti ni ya Makueni mumbaniti andu ata nituyumbaniti nesa utani ya muthenya usu na tia ini ndi twambia. In fact kila mwaka nitwika woni we mwaka wa monza kuma Makueni county twambia thukomana na Uiiti wa Mbio na nitwende nesa kila mwaka nitwika na mwaka oni twiyumbanite muno twiyumbanite kuthi kwitha na world kindi celebration kuya upande wa Kibwezi ila ni Kibwezi West thiloni wasua nivo tukethia twibulana na mwene nthi wa Makueni nekenda tumasomethie mamane Uwau wa Mbio ugo ni Uwau mwau no Uwau wetawe ni chao na no Uwau mundu wele kwikata nikendesi nitukethia na daktari wa maleu la tuketha twendete nake nikenda asomethie mwene nthi ailewe ni leu ipa wele kuya nikenda wise kwitha mbio ciake cietha mwicioni na in case uketha wina Uwau wa Mbio ni chao kila utaile kwika na ni chao kila utailoya ku daktari wa maleu no ukethia abo nitukethia twithima andu thakame tukethia twimathima pressure tukethia twimathima skali na in case tukona mundu wi katika risk mundu unwise pia andu ingi matendetwo hospitali kuthima pressure na skali lakini mewa kwina kambuni moka ko ibuso yuni tukaiyosa nesa kusisia mwene nthi nesa na tukakwata umwe wina thakame yake yambatite kana skali wake wambatite tukethia na daktari ulano wosome mathina ma mbio kwa umuusu ni tukamunengelia daktari kwa mituki Uiiti wake wambiyebu na indi tuimu refer hospitali ni ula munene na indi ni tukethia tuimasomethia neketha maelewe mbio ni chao yetawe ni chao netono si wata na kwa mwene nthi wa kaunti ya Makueni ukethiwa kana witha yenda ukachathini kiu nenda tutabie kana mukethiwa muimathima mana kana bakethiwa na ndibi ba uthime withia wa mana andu makethia maithima mana na makethia maisomethio mana na makona daktari witu mana sawa na ini mitikile tusioka ingi thini wa topic itu ya kulilikana muthenya wa Uwau wa Mbio daktari nenda tutabie kwitha na imwe cia sindu ila andu mesila cia kana sita wa misconceptions cia Uwau wa Mbio yo ni siba andu ingi ni makotha kuona tamao wetwe andu ingi ni mona Mbio ta woi kesa kwitha wa Mbio nundu ni wise ni chronic condition utona nitawokie wa wane mundu nangi ni mona ata kwikwa nai kana ta kiumo ukewa mususu ni waumaniwe niwe kitumi andu asuma wa Mbio kana mundu usube kindu chene wosie na ekwa nai kwikwa nai ko nendo tabia mwene nthi kana Uwau wa Mbio ti woi ti kwikwa nai na ti kindu cha mundu wosie kana ti laana kana ti punishment ya Ngai andu ingi ni machosa au ona muyambia Uiiti uketha kwitha mundu ndekosa Uiiti is very serious na mwambia Uiiti onangi ni mebitha makathimbo yani makaboyewe mayona no guto no bwa angi makathi kwa ndoi nangi makambia kunya miti shamba nekenda Mbio siboe mayase no wa kikundi lakini Uwau wa Mbio no uto ulongi so ni gwetu kwendolika ku tutabye mwene nthi kana Uwau wa Mbio no uto longi na wewe wimu ukasibitali ndukase wimowe ndukase wimwike nae ndukase ni munju kunetwe ni Ngai kana ni kindu cha mundu wosie itikila na wona wa mino witikila in fact saile tuomeka counseling to matavasia was very positive na witikila we mwene na wa mi kindu chambe ni kwamba witikila na wa mino witikila uye atianisya mawiti undu bailite no yikala nawo ta part of you nundu mase wo undu bwa wona twambia kuthambia peke wango kila tutona kuthimo ketha ubikite end stage ndwibwa so atia Uiiti was positive ikala nawo nesa no tetha we very active in Uiiti ni wako na daktari kumaanisha kana ndubwa uimaanisha kana be stage ibika ukethia ndubwa kana uimaanisha kana wa kwato ni go ndubwa completely pe ndoto no kwatwa pe stage utona kwambiwa Uiiti ukavoa muno Mbio no yetwe ni kwitha wina thakame nini mwene thakame nini yeta waitau mundu no akwata accident na kauwa muno thakame kaoleka na by the time eze kuma katika asini ya hospitali Mbio sina thakame yo thukuma na nishati yini waye no thio maternity ukasia wendeta uyo musio na wa mino cia uyiwa muno wa mina kuwa muno thakame cio yoleka mwene yaoleka Mbio ni cia thio thukuma cia sina thakame yo thukuma si shiringi
na siwa kunywa sumu pe andu manusa sumu maybe wiko swane mundu nukwenda kwiwa na winywa sumu no ile okwa ula sumu weli kamwini wali kanda kameni bio si thambia landa kama yithi anola sumu si kuna sie mwane kunya chemical isu si vinga siwa yumo wasu no mane kwete kutabya kana isu no tuthambia ukavoa wabi hospitali kwa metokewa diagnose wakana wina kidney failure nundu wa poison weta webutuka kwikia machine ni tuthambia marata tuthambia umundi wone na unusiungi mbisi ne siubinguka na kuwa muno ila ndakame ole kamwini wa mina kuka hospitali twe kuongela ndakame na tuyuthambia sishekiwa sibinguka na sibwa kwa ni tegemea imbio iso sietetwe ni tao iso ndila tumeta acute kidney injury that ni kuwa muno that ni kunywa sumu kana wethwa katika early stage sunibwa wela wewe yetwa chronic kana end stage paundo bwa ukatuka uthambia na tuike kwa programu ni yaku noema na Uiiti waku ni dialysis ula dialysis ni kuthambwa mbio na ni wele kuthawi active katika Uiiti waku kwatianisha Uiiti waku ndo bailite ne kana to prolong life yaku itha ni sustain kukuia maisha maasa na maisha maseo ujiwa wio mundu nundu saila woko thambwa mbio witha ukwite kiko kingi mwene nise mbio cia kwiyo thukuma kwa kiko kila kile kwitha kijuma mwene ni mbio kikuma kiwo kila kile kwitha kijuma mwene ni mbio kikuma kujo ndhe kile mwene ila ukito thambwa witha ujiwa ndu wana mundu aumita mundani anoete ethite yutia enda abike nomba athambe ewe mwe wake wathitha na ikoma yumundu ambio kito thambwa witha atibu itha ikulia ngalika machine ni swindi the moment malika twathi ushonda kama twambia mathambia wona makoma simply because ni twambia kunya kiko kila kimwini yani tumeka nesa mewa atwa masuth na maikoma kuutu thamba sembio wiwe nesa wikale mwe waku museo no yikala maisha masa nenda ututabie ni tawona kuya isione ndwani maybe kwa makundi matema serikali pamwe na serikali na inyota mwe maofisa ma Uiiti ni tawona kitona ikwekana muka improve Uiiti wa mbio ni kindu kila ndona kwasia ni ataalamu ala masome wa mbio malike ku community ni masomethia mwenendi nikenda mwenendi we ailewe kini tau pe bandu enda ukethia mundu ekwe wenda aiwe kindu cha muthemboso kana mundu akawambio ukakiwa ni family members mayase mama yao na kindu cha muthembo kana witwika istuke suketha kila wapita ni wesioni wawe yo uambio nitauwe tahani woneka wina kindu abnormal lakini you whether ni wisikana wina knowledge isu nengetwe no witume kwituma likanga tabia andu kusu uambio maelewe lika mitandaoni andikia andu whether kwina groups somethia andu groupuni whether kwina barasa enda barasa ni somethia tuyandike ni serikali na ni tuibawa kila kibo we need yo kwitio mana katika institution ya kana katika administration yaku na wewe ili kosomethia mwenendi nundu usu kiu ni kindu nengetwe ni ngai na ni kinengo nengetwe na ni information ya mana winayo ku wina right twiwa health information is right so no sio ukasomethia mundu lotesi na serikali no yetu kwata kuko nesa na yisomethia andu aingi nundu lando notabia serikali ni kana isomethia andu aingi methe na information no yambio nekenda wise kwitha na uo information yo ni yapika basa undu bailite nene wa miaka emonza serikali ya kaunti ya Makueni yithito yambe ye Uiiti wa mbio ni no tutabye ni innovation siva ila wonete si improve it maundu makonetie technology maundu makonetie prevention ya wa mbio na maundu makonetie treatment nicha wona ta tukilete serikali ta sikite siukilia Uiiti wa mbio ndini wa hospitali maitu muno hospitali ya Makueni ngumitungi ya mubya muno na kaunti yitu ni tha itu kwete moko muno nundu niki machine store sienda kwa service baingwa kindu kiteka wa service nundu no machine no mamuko kwa sia mukamikunika lea ila twakita machine isu situ na twethia youth kumundu bailite na itwa report ni nona action yitakiwa very fast pe engineer sibo si ground isomethetwe nikendokeza kwitha mugusunda na miss Uiiti wake sindu icio thambia mbio ni sindu very expensive muno sikitauthoa na muwa mbio ni 24 for NHIF
nundu ute katika NHIF ndutona Uiiti usu kile thambwe ya mbio uthipa cash ni 7,500 na ni Kenya nima ni standard na nakwia kuthambia mbio uwe muuni keli kwa chao kwa wiki kukeli kwa wiki keli kwa chuma wendeka 10,000 na 5 ute katika NHIF cash money nekenda wise kwithani wa thambwa no tena sio ndwe thambwa welio thambwa niki sindu ikitothoa sinengana wemana so do expect sibitali yithe na sindui and they are very expensive it is very costly so to advocate for NHIF na serikali yitu katika mstari wa mbe wa kunene asindu cia NHIF na ku make sure ni ma register kila mundu katika NHIF. In fact ithe twamino kurealize kana wina thina wa mbio kindu chambe tukulacia wina NHIF na wethi andu nayo tukwambia abu kwabo register iba nikenda ulike Uiitini nundu wina NHIF ni kuungamia kila kuthambia keli kwa wiki woka withambwe mana na wibo slingi 500 ayuba tilenge yokite tubindwa kou we advocate for it nekenda wise kwithani wati ya Uiiti waku undu bailite nundu uwo no drain ya mundu muno 7,500 15 per week tekindu kilaisi na muusu ena transport no kuma basa taito Makueni county tuna kituo kimu kila kima Makueni katika level 5 na no tokolio serikali yitu ketha be bandu itona kuono bandu bangita ba highway Makindo Kibwezi makekio makabingo hospitali ingi makekio machine ingi na maisome thya andu aingi nekenda tuthethianise nundu uwo ni mwingi na ikulia kwa ya muthia tutabie nichao kwenda kana nichao inyuta maobisa ma Uiiti mukwenda andu ala mendwani makundi mate ma serikali mbene bamwe na ene yandangi ma contribute muthenyani wa kulilikana Uwau wa mbio ulani muthenyani wa wakana matuko 14 mamoi o nichawona kitona ikwanikana awareness ukethia yabikia kila mundu na enende ala meku yandwani ila itabikika muno kila kitona kwa no kutangaza tayu twende masito asomethia andu na tomama na kukethia na ward kid ndi matuko 18 mwezi wa 3 2024 Kibwezi West Makueni County so ni kila mundu wonde wakwata information yesu a make sure ni watabia elia 3 na kila mundu whether uloto novika ayukanda kwake weka ukaimweli kana 3 na indi serikali yitu okututuma tutangaze undu batoneka nundu nitwambiye kutangaza eyo tunatindi okututhiukite na uneno tuthiengi to make sure kila mundu wonde ni wabikiwa na whether be mundu ina information ni kwithana ala meta wa health promotion coordinators health promotion officers ala angeni volunteers meku community ni matutethesia kubisa information yenu whether be mundu ina information is a make sure pala ponde we ni watabia elia 3 kati atabia kikundi chonde kila winacho sawa sawa ndagitali na ndi mube mwana kwa kuka Mutongo TV mube mwana kwa alama kwa tene na ito muthenya ni womo ndini wa kilungu kito cha Uiiti ni muthenya kana ni muthenya rethi watu inaini ya maundu makonetie kulilikana muthenya wa Uwau wa mbio kana kidney ila likalana wa matuko 14 mamoi wa 3 ulandi muthenya ni wa kana ukite yumilie ndini wa isiu ila mekwethi wa maithima na wikithia kana ni wa somethwa na ni wa kwata ithimi yolo wa kukonia Uwau nyenye tawa masi wa kitakati wanesa